Now, background daw yung cut. Good day, everybody. There's the hair we're gonna cut. We're gonna make it nice, like a gentleman's haircut. Yeah. Hindi kita ubing tuman kita, wanti ko lang. Wanti interest na tikas to. Okay, yeah. Talaga custom ano, mga aming nga tao, pare-parehas ti interest. Okay. Kung nakumakain, I think nakasagana kanino mga makikinulong. Bueno. Ano eh. Majak mo kaya't nga i-push ano kasi dyan nasalot ba on silbi na. Bueno. Masapo lang ang interesado daw. Dapat. Tatlong suligit yung mga paggalit kanya daw. This one to the side a little higher than there, but it will look like higher, you know. Thank you so much for watching. Ada dia kumpare kini Everybody, magandang araw po sa inyo. amin na itulong niya eh. Yung muna nga pala yung kumun mi ay may 37,000 and 1.5 year. Right. Ay sus, mga katrabaho ko dyan zero state. Dakda kayo lang. Basit lang. Uray. Inahindak mo ta. Nagmayat eh. So, parang Thank you so much for watching. malako yun. Bueno. Sumadot ka. Kanya yung damay ti anak yun. Mabalid itik over. Thank you so much for watching. Nanti kita orayan niya business tatawid. Sandahan mo sa akong yung lalaki gi-manage. Orasin mo. Yeah. So much for watching. Good day, everybody. Magandang araw po sa inyo.
ayusin natin. It is, as you can see, that is medium short high cable. According to what we see here, it seems like this is the only issue here. Because this is consistent to this spot, or to the side. This one to the side a little higher than mine. But if you look at tires mo, parang Di pagkatakli kayo mo, ang multiplisyo, tuno agbaliw, Sa kamo ko ah. makikita ang ti Diferensya, well. Tapos lakad na badong, Mhm. saka muna kada pa lang ito eh. Hindi tatrabaho da, kita da mo ta. Ay, nagniro naman. Kung natalata. Mhm. So, sundan natin apartment. Right. Di kasi ating may tanga available. Right. So, yan mo lang ito apartment. Tuloy na ganyan, kita lang tama eh. Hindi mabangat pa siya presyo. Mhm. Hindi ay kaya't na nga balay. Kagudwa hindi mabanan. Oo. Ayan. No 500 tumay di handa na kayat. Right. Hindi mabati 250. Ah. Nagmeta. No, kagla ko pa yung kada problema na. Mhm. Patawad na kaya? Yeah. Thank you so much for watching. Yeah. Pinawaran da. Intid damay. Kinatang da, cash. Amay ngay. Dia kinadal ko tatang November dati kwartam. Nga ado. Ako ada multimilyon mo sila. Mhm. May mayat kaya ang hamong gumatang tikas. No. Dapat aja yung mabalin mga i-divide. Na kas lang puunan mo aja eh. Uy. Makaga aja half a million makagata nga ti 5 balay aja eh. Di kailangan interest na tigas-gas gusto. Yeah. So ti nadar ko pinigil maras. Na gastuso man kit maurnong mo. Mhm. Ya, paso dakal ti adari ay interest mo bayada kung ibaybayad mo mo interest lang mo ti kwartam. Yeah. Tanto no real estate interest, Mhm. mapaling deduction. Deduction. Yep. Maikli mo aja eh. Maikli mo nga business mo aja eh. Yeah, 100%. Mhm. So, diya pang panunod ko no mga baka kiluto ko lang. Oo, yeah. Meta. Hindi i-invest ko. Pero simple investment lang. Win. Para CD lang. Win. Thank you so much for watching. Tapos noon, Magandang araw po sa inyo lahat. iya lang interest natin. Interest. Rollover. Ano nga bumaba
pa dyan principal. Ah, yeah, kas dyan. Oray, Nagtay-tayik lang nga dyan. ora agsiro di interest nga tunggal maawat mo niya. Ni girly ko ma. Na nag-interest di 10,000. Sige, gastusan. Next year, daman na yung 10,000 mo. Yep. Claim. Tapos, may claim mo. So, siya, Yeah. kunak. Di, siyempre, ang posibilidad na mabankrupt ka. Yeah. Ang pwede ko, panganak na di 10,000 next time. Abang ko ba na next year? Sumampot next year. Libre. Yeah. So, Thank you so much for watching. Good day, everybody. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang update na ayusin natin. Boy, di tayo kaya man. Pag-asal. Move a little bit. I think it's a medium short. I'll take it. Wala nga, simple lang nga repair. You see here, Wait. Wala nga, this is the umabot 50,000 nga repair na sa bali na. this is consistent to this spot. Pero tatama nung at in these days, aja 50,000 mahit aja yung repair. Ha? Aja 50,000 at in these days. One. Ating nga panahon, One. aja 50,000 that's manageable. Sa bagay. Gamit, Nangina nga ron mo itatang. When. Yes. Nangina. So most likely, ti repair mapanijay. When. Yan. Kasi laday ta, kunang dati foundation issue, roof issue, mahina. When. According to what we see here, Nembag flooring na, carpeting kasi ay. Yeah. Kaya mga amin na kasya eh. Carpeting or the painting. When. this one to the side a little higher than there. Very good. At ang uso mo din di non-carpeting. Yeah. Panay vinyl kan ko. Hardwood. Yan pa. Laminate. Laminate or wood. Good day, everybody. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang update na ayusin Ipagkayata namin mo dito yung real estate. is, as you can see, the Sigati at kung control mo na tuma. Yes. medium short. Di jay arami din nito ta. See here, O na, awanti makontrol mo. Naman. seems like But this is the between you and the bank, Bang. consistent nothing you can do. Nope. spot. Di jay ipagkasya na. Igim dati ko eh. Alas mo eh. A little higher. Right. Pero no si ka mismo. Mga ma-adjust pulos. No. Pero no si ka mismo. No real estate. Mhm. So, I think nakadudo TV mak ng real estate. Yep. Peso ato. Because Thank you so much for watching. it can be adjusted. Good day, Yes, everybody. sir. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang update And na di ko na naligaw. Mhm. it is, as you can see, the already swollen a little bit. I think it's a medium short. May bagam di ay. According to what we see here, it Idi seems like nagpas kami hindi pa nagkatgatang mingas jay. Mhm. Would you still it's consistent to this want to receive information? Yes. Tulad ka. Mhm. Why? one to the side. Because I will buy if I can afford. Mhm. Nilat naman. Wait. So, if I can afford, I will buy. At napay adi yung pangkintut ko nga, I can buy cash. Kung Thank you so yung, much for watching. Mhm. ano nang umatang tigas. Good day, everybody. Magandang Tapos masaya nga kakalod yung naunong mo eh. Yeah. Ngam, may turit ko may gagastusin na amin di interest na. Mhm.
Laglagi pa ka diya ko bayadak na interest. Interest. Yes. Bayadak ni tax. According to what we see here, It's like nagbabayad kami ng tinuunan. Free. Pasaray makasangit da no ano bayaran da. Yeah, gusto man. Yeah. Gusto. Wait. Pinapit no kayat mo di kang ginbistan. Tala yung ko na ngaron no makompleto ko na no makompleto ti 100,000 naman for 12 months. Di 1,200,000 di ay. Nga pagbibiyagam lang di ay interest na. Pagkaskas niya lata na. Yep. Arig na di ay monthly nga actually yearly di Year- ay annual na yun. annually. Yes. Na complete nung di ay. Sus. Oray ko na plain na mistake di ay nabaliyad na tumanin next month. Tapos jay. Yep. Ay ka baka malita yung araw. Ay, nga ron. Parte ti biyag. Yes. Nga nga eh. Yung no ti kunada na income mo kahit hanga one time. But it's, you know, if it's coming every month, di hanggaw na ay masaktan. Yeah. So di ko natin man, if you already save the money, why spend? Why not the interest? Yes, at paiso diay. So pa interest ko na ibibay-bayad mo kit interest lang mo. So? So, Yeah. interest to what we see here, plus diay bayaran mo interest na mo. Okay lang. this is the only Diay punong ngarugot. Isulat tama. Gusto ba? No, hamupay nga magasto diay interest. Mabalin nga inayon mo pa nga mga parakal diay principal. Yeah. See? So, let them earn while you are earning too. While you're earning. Yes. Thank you so much for watching. Ano yun, dip mo yung source of earnings mo, awalay. Agurno ka man ay. Yep. Ay. Saka ito'y pa Amerika. Makita namin ti credit ko. Yes. Nakita aramida, ije na ibabase. Di kita public record. Ayan, no one credit mo. Ghost ate, kunada. hanga may nagbayad ti utang ate, kunada. Dapat, ada record mo nga alis. Yes. 5 ore talo nga credit card. Nga wala pa. Tapos dati kasi sa amin tat in kinasayan mi ti duwa lang rin. Yun diyan city kin Bank of America. Thank you so much for watching. Good day, everybody. Nagdi ubing ko ada credit card da. Good. Tano ko ada. Kita nyo lang tama tata. Yeah, tano Handa yate ko na da. Ma-over, over 2. yes. Masayang niya It seems like magbibiro ka naman talaga mapandangin ti Interest. Wait. May Pit, nalaing engineer, beside a little teacher pa nga ko na ni ating ko. tires yung Ni, nakakalikman. Mila, di ka nakakasawa na, engineer Mike. Siyempre, nalaing dati figures. Ay, awan, will dati ba? Credit.
Well, Apo. oray kasano ti intelligentem no ang amo Sa pat bali titurong na. sa paliti ko. Ay, apo. Awan. Mas ibalay na. Kuma. See? Imbag ta tinulungan ti gobyerno. Ay, apo. Nya ani nga gobyerno di FHA. Tsaka mo, no, anya ti nusalda ang diyay na awan. Naburo-buro eh. Ito ay Alaska. Ni Jay, California. Oh yeah, di California ada ti Nagano Foundation di California Ay, sus. kada. Grabe. Puros billionaire ti ko di. Yeah. Yeah. There you go. Gentleman Circuit. Gupit Binata. Thank you for watching.